السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mnguna mnusurun, am hafadhin, am tukuzin, am jalieni dunia nvani, mke mwangoni mwandu wa sulifu wahe na rahim regea, rike mwangoni mwandu wa turithiwa impevu wahe, biidhinillahi al-karim. Hafadhahullah, Ahmed Abdullah Muhammad Sami. Kabla ya handisa asbab ya tongeza wakati ununi renge fursa inu ili ni mbeni uso harmazi wajihi ni tukufu za hanyu wandika ushniu hundunga uharma epaje hangu hahandani ni mboshele ni marahaba ni mwambe nukaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngani mboshelo ni marahaba hele dzina la hefami hangu yonti pia uhusu emaranga ikaundu ya jiri harmomji wa hangu wajau harmali dahola hangu mwana mshwa hangu ikaundu ya fariki ya huwa mshele wa Ijumaa ya juzi. Ngani mboshelo ni marahaba heze dua ikao ndo umwamombea mtsura nsimwombea nimwambie ni wajau ya ukaya ye mwana hangu Idris mwana hemu wangu Alisa Jaiz humjini bembeni ngajufanyishiha harumai Faranta uharuma umji wa Valenton haruma mazamu ya Valenton yemfumta mwijao baada ya wangu waduhu mswalia wa dhuhuri uharumo umji wa Champigny ngamungu ntiye ye elera ne adresi ya homsi hii uharumo paje hangu hayujojailiwa ya jeri mswalie emfumtanu kabil inshallah haumrejeza haumbeha iho ikao ndura alaya sonti ikao ndurijurejei ani duharumo likafu biti baada na mboshera ni marhaba wajauni monese ni ukaya baishe ukaya ngami haruma litanga la mwana wa mahashirini na miraru ya fariki shake tubaza ya ukaya ritengeze nzia za huwalo namo ili waje wakendo haruma nti hatu abonge hanyu wakatika au ngabajuka yazijuka zishia mnia ilali muri rizimundi ye kalima yo fardu rizambe hao ukaya walo namo wazimundi mradi tijaba muskwalelo hamara ya saya uhusu zimbwana ikao mbwana mbili tofauti mbwana ikaula alimwekeri tsaua au ritauliwa mbwana ndai ibindo riloniyo ramuda balhata wan kajuka ula alimwekera mukanga si harumo mbwana demokrasi rikingi mbwana demokrasi ani ya ujua wangu jitamuke hehe liala alimu hehe li sharia shalalimu ngabwe mbwana ikao keti na sharia kejanju habahanu sharia na ndeze mbwana za Uyahudi ikao ndo za tendelwa ni azali asumani za tsongeza rangundu mwaha wazihuizili na 18 wangu walu juma mbwana ya sababisha enda hata wakati hamanda unu wangu waja wakausa au mimi nionao kaya wangu wakausa mbwana warejei harumu mbwana za demokrasi ikaoka iti ndizo wanzuede nizo ani hawanza nive mwendondoro ndeze voti ikao zihabiliwa ukangazi chao ngajono nono kao mahalarala iho rakahuja imadhamana wa kisiasa onti pia wa mkanu wa azali asumani ukaya yeti raisi na nizo afanyao kazi na ujo ukaya izo zoza haki ngoni mnio ndeze voti ikao hazihabili omahazi wizili na 24 ngamjwani sahandani des agiros kwalelo ani des conférences de presse
yafanyiwa ni Mzimba ikaunga mjota sama kale lo msurumia msuvumbua person moral shanga mvumbuo person physique awonti na humfumba nokaya yemetra wakati harmanongo za mahakama msinaka mvumbua rais wakati rais au ministri wakamsudue kaka ministri besho kaka ministri shanga miharuma maana mkomori kao nationalite ya kikomori ikao keti tofauti na nationalite hangu okao harumwe nationalite keja kwa ranzi fonction shayo hanzi ho kai mro yo shahada oi mru mkomori au mru faransa abonge mkomori bimkomori ngamrongozo mru mkomori au mrongo za mru ya mkomori ya zamba zitarajamu hehe linazio ikonferensi kwa lelo ya Mzimba hadani njelewa wandu ya kuwarongoza ekandu wakakaribu au kandu wakahule eka haukawarongoza wandu hindini au kahakawarongoza ukaye mdu hindini wakati ono visa jizinji hasaba uneto ya kahirumia siono hamamdu ya kuwarongoza wandu hazi waahi harumema journalisti wakaabo siono hama hakawarongoza wandu hazi waahi siono hama hakaurongozo wanawaha siono hama hakaurongoza wanazioni waha siono hama hakaurongoza janibu za wanu ikao wayaundaomba indu hali ya juwao hali kamrumba indu hali hakaurongozo wangu wao heheli yeye yakauona maslaha suala la handani njoji ndogo ya handani njo hamba de namna ya urongoa ya kahanzato we example ya miukaya e communauté internationale ngwajoa accompagne idawla ya Komori ya bonde de anzi ne opposition ngwajoa accompagne uhamwa e processus ya ze vote ikaondoza habili sha anokenka kwa namjo mhanzi hakatiba waji angajo kazi ngozinu nzinuzo manazinu zindezi jufanyishira kariti harumazo manaza à l'international kanga mwili wangu ribakisha uharuma ye makatiba national ngamjorejo harumwe hazi yaho kwezi Mzimba besho karito harumwe mahakama shandejo harumwe hazi yaho jimla ya ukaya kujaparo kana kinya wahaho wamfanyia resi wewe akompani eresi yahe alideza muhunda wewe kwende watungaze ndongo za muhunda wenende waplede au wende wazihifadhi wewe hifadhi eza hunda iklia wahaho ya kwambia ukati murani ndongo kadha na ndongo kadha wewe umhifadhi ze haki zahahe he namna ikao ndo ya kueleza eshida shahe shimde mao harumweda waya ahonge lelo kuna ujauzito wa Komori uambie ukaya na rikubali ba ngasinezi ala mazukango wajuri akompani engwari akompanye haruma kati bandalivi interne rawanyika ya serikali ya Komori wazikubali zijoka hujazidefendewa ne communauté internationale okama nukajaba garanzo ngasina masharti international ikaunga ranzao iye communauté internationale wajua ya hifadhi hokangwa ya juao ukaya wondo wayanzi shanga sina zirizita hao uharumwa hokarili harumwa voti za uhaki na tena na mdoamba ando kwezi bwana Mzimba na mdobe nulio wa Komori wachikoka visi na mbenulio Komoruka wamba kwa tuanza voti zichoza uhaki ni birea na mihoka ya wanu wambao kaya wanukwa zimbiza kuhumazi mazi kaliwa, mazi haramu mazi yawe hantizo puhubari ya ukaji hantiziwa mndu mwenza haya ngenga msimu hanza mjemde nike mfano nyondu mwabunga mwendo harumwa voti mnambi ukaya wanukwa zimbiza kuhumazi ngenga mwendo mwale mazi ngamtana bahio kaya umazi nga mwendo mwale mazi hokayo mazi harumaza njia za kisiasa ndawe mishinzi ya warilo imana yakayo mazi ya kisiasa dawe yakaya emishinzi irwarilo ngenga mkubalio ukaya nga mwendo mwende mwale mazi
yenga mjosu butini mtsutsuwe mambe ukabala alati madisida wa mahala wa msizoni ikayende kamjakura ikamhila mazi kamjakura wa msizoni ngamjosu butini mtsutsuwe muhane mambe kamjala mazi abatika ntanjo harumwe shinga zijasho wangu wa mioze termo hizo ukana wajue ukangwa ajito haruma alingwa jitia au harumana mna ya ukaya wa Komori waone ukaya wao wandu watsona haya watujua izo wanza wao wandu watsohona haya watujua izo wanza shama habitsa ya kamili kana ujo hamba ukaya numaadzili nukojo rijia bahari bihani rabi ukana rifunye matu ba majiuliwa noru waparishikani salama ya salama ngiladhimu kwezi yeheli mjoka helezo wa Komori izo mafanyara muda bala hata ukondra banu manzumru limzika use au havanzare de haraka ye front commun élargi wangu wanawe wanayinu hauraji waje warambio harumaze condition ikaondo mwazitoa warambio ukaya kadha zikubaliwa amongesi wasara ni ukayangari nyenyekeao babane maramba karituhenda harumwa voti ikao kaziti za uhaki hahindini kaziti za uhaki haukaya ze condition ikao zisinyewa neze parti politiki ne societe civile wasinye ukaya zindeze ngogo juu sababisha hata hawa karjazi venushi sha ijalelo mziba murambi ukaya masharutu maili bahi dia haralwa sheria gunga yabo yakubaliwa iwa ramba ukweli ndawa ndo warambia ukaya kartuhenda be masharti yatu kaja kubaliwa yeko ujimlifu wa hayo au kaja kubaliwa hata ngaranzo jawabu osoni mwandu ambao kaya ngwanzo rende warionese hawawihi masuala ikao au masharti ikao ndo serikali ya azali asumani wa yakubali ila mailika ndo mzima yatu yabo mwengoni mwilo ndo kaya sambi no wandu warengwa kisiasa wafungulwa yomro atirele kama watoka ufungulwa neza hukaya ekomite internationali wasinyekati bada hukaya ngari angajeo ritie shiuno ritie ditso ze azma ikao ndo zarengwa za kivoti à l'intérieur pas au niveau international, au niveau national. Ok, ils ont désir intéressé. Au cas tu intéressé, les avons des gars intéressés, on aime les ondani pour amukayo kwa no jongia, ngoza humundani. Na warinike e garantia ukai e de katiba la sinyo humundani la hezi shartura za pozewa, ze conditions la jukai. Na lakini mrelo angalia, rangundo umando e nyumba e fondation raka iti. Hukawangu wa semi na tijimbani hazali haisaha hansi shaha namna ya ujifavorize msirirende madaba msirirende wachoro kuna ujua urambie ukaya kuti kujaroha kwa mwaje front commun na hunungo urambie ukaze partingi zombilinga bwanza onga nyinga bwanyimso hanza ngorambie ukaya na revoti wangura wote wangukao wangwahi talifiana kwa tujo wanjo wenji walo wenji dawa ngurambie ukaya ndawe na mwanani mwasa ya nyinyi kamti ukamrejeli ngoni abuka mjwa baganyararu ngoni mwao na razida kamti tayari ukaya kamwendo harumaze voti hokaze condition za sawa ne front commun ndizo reuni baadi ndongo mbili abonge lazimu mwendo harumaze voti ngela limu mbenulie ze front zinuso mbili waribenulie uhaki si wa Komori yeze conditions za tsongara mdungani ukaya karitu hanza voti vanundi hizo kazi tireini kazi jakubaliwa hata nzima yeze conditions zinu zikubaliwa ngamanzo mrizie heze faida za hanu hamade heli mziba ya zamba ukaya ni wandu mtuhanza mwendo harumaze voti vanu ngani neze faida za hanu kaonga manzo zende haruma voti na mbenulie wako mwofu nione ukaya zenogo mziba ya zamba kaziti wadushi kaziti uvenushia ndondo wa Komori haumimi kazijanibe nushia kazijanele ya ndondo
hokango ukaya bare wa voti nanga mundu ukaya francoma ikaungo yatanganya ze parti politique ne société civile rahaka bati wajitamuka yabo hele zina lahe machama ya hao ukakwati tayari abo kanganya raru mtu aminuka ya ze parti opposé azali asumani zilo kinyume naye kweli ngwao wararubahi ijeke angani watamubahi ijeke nyuwararum roha uwailindu wabahi na mribenu li emachama yasinye le katiba hilo ngao mangabi hata nyinyi maroha mje mlite hama izingiri za ukaya ngarindao karetuhenda ngarindao karetuhenda ye communauté internationale heheli wazamba uzamba ukaya wongo ajo wasaidie ezilio shakwa na ujawanzi katiba wa exige edaula ya Komori iyo ngambao ndo wali yo harumwe pouvoir no wati yo harumwe pouvoir abo harumwe pouvoir wali pouvoir no wati pouvoir ngona katiba la hao walitanganya lijo li defendewa hautini wa shiuno neze haki za kibinadamu neze haki za communauté internationale ikaonga zirumishia harumwe dunia kamili zunzamba droit universel za husuno za voti abonge mtije hunu mlitatalia mwanza mlitatalie njoka yangasi 55% ya wangu ratu soma nyuma soma mwanza mje mnori bandalia na mlibenulie ukweli mrabie ni wanzao faida ya kinafsia ngam amini ya ukaya baina ya huwa wanzao no watu hanza ngam amini ukanga waza entere ngam walone zi entere za hao za kinafsi shaka bati ye entere yahe daula ya Komori ukange kuzao wala ukana haini chama la kisiasa ngali ambao kaya daula ngekozao shari rotunda ngarundao kaya ngware mambio eni mrushwa zungushiao bianzi eni mru ishwa zungushiao wanzo ya binwe mwananya ya kende anzi hokara hunu mangarelio raho Komori relio haini mru wanzo ajidai ukaya yende yatende bwana yinu yende ulo manahe bwana yinu omusizoni ngotesha fulani ya wajiwazi na fulani na fulani sino yenye bwana yinu manga wishie Komori wasaya jidai ukaya mimi zenogozini minde nazi tendea ramuda banda kabati mrujo shida ya nto ashe ngao makatiba ya kansi ya ukaya werenda nai akukutizwa mana banu kutuloze mwana mshwahu kutineze ndogozo mjini hanyu kutineze ndogozo mrani hanyu kutineze ndogozo daoni hanyu sazi ndongoza hatu sonti pia haini mnungu wano hehe ya shindao apoke kuna ujoba lafe ujoabe ukemba na ino bamide na irwalia wewe irwalie hehe ushindao shabu kabati mru ya tuirwalia indo za songeza ye esheki ya he opposition ya ukaya haini mngu harengejera lahe ngwanzo ya ukaya yende mwini Muriatina miye ukaya nge azali asumani ye opposition watanganyiha wanga ukaya karitu henda baze condition kaziti reuni ze condition za wende savoto harmenti ya hatu kaziti reuni hokaya mnamingu hafusiwa abukasina majirjo diatia yabo ya baki ya kero maji enge wakubaliana ukakwatu henda communauté internationale wajwele ukaya etindio na diktaturi bahata ikaufravoti ya kahura ye mzima arbitri nde atorende hokaya uone jueri ya kaura zempade zombi hakaujizilale emabi agoshi akaujizila a droite hakaulia nje a droite abulia nje a gauche kamema mbese wakati hiyo wakomoro wakati wa jozi uiva jaboko wani waniswa iva ukavanungwa wakozao wajozidi ya uiva ukaya vanu ngariko zao na rikunde namna nyindwa jine harumande zeti zindwa jine za uwanyansi ya hatu shati nzia za wenda haruma voti rendera adeziwa karumbiki warengawe mifano ya bonze ukaya mfano wa bonze jau antikirukambe se kaituliana hata nezibirao haruma enti ya hatu mrungu onokaya ngabo wahisa tamaya walemewa wanzoa kenzi sha wanzo wahunde ishibishio shaukaya vanu ngaranzori kenzi
hamba zinji ikaonga mjoranti zahedi mkomori ya njie yaone omwisu wa ulemevu, omwisu wa mranzizo wa kisiasa. Banfikiru kambe se msu amini ukamzibajo jiruhusu ya labie azali utimwanzani wa heri ya tou na siasa nzima nae ya ukaya emapilizoni politiki kwa na uruha yao ekati mpaka azali haroha avoti na yengu amini ukaya azali walo mwizi kanauka uha yake ye mtume, kanauka uha yake nabii, kanauka uha yake shahabala hewa zirwahe mhadi Ismaila mwizi ngutojo kuparwa mwizi hata mpaka yafe awate isimu ya kuparwa kanauparwa hudu shamutojo mba hafu ujohamba hafariki shaka na vungula zina. Donc mutojo parwa mwizi hata mwizi habukaya yeo harumashe twashari mnyezi mu yedu wa yeche mnyezi mu ya mkusudia yake mwizi wa voti muamini ukaya azali juzi hatorenga ngamuhuziso emana maudu ya tojo jorenga hindi ambia wa Komori emana maudu ya tojo jorenga ba communauté internationale wasoka yabo roharmaze asizi roharmaze dialogue wakayabo no waonoze no eheli zavira no kabati za kauha azali nge raisi wa homoja wa kiafrika azali nge raisi wa homoja wa kiafrika azali haregemwa nahe abasa ya sekurize se voti yekaze kotize ndo azazi jezo kaya baisho kanyumro hundu ejijubira abu mwanaye ujofanya mapinduzi wakati wa mapinduzi ngajuka halali wae juu ngujojua ya bakisho Komori kanonjo hamba ukaka turu wa Komori baba fanya kudeta ngujojua ya bakishi upado wa mzimba ngamjo ziyabu hokaya ngamjo kaya hamba zinji ngamjo njia upande wa razida ikao harumwe makalimahe mwengoni mwayo ngwamuka ya wanuko wadozi mbiza puhumazi mweshele zizoka ya mrusilamu ye kalimazi zoe zura msizo wapuhu mrudinzi rejei ukayo niyo ya izode zamla adhimu karelu ujahar mwopane wa kivoti madina wikao kazitu stehi ze kanuni za ndani za he sharia shakivoti afikiruka ya si uzisasu si hambando wanu juzi ngaje ila ujibule suala shauli jibu hahali ka uwangu kwa jelewa wenji amfikiruka wenji kwa jelewa hehe linatsaha uzami wa Komori hawe yaka ujuma ukaya mwengoni mwandu wakahamba uka azali yeti raisi na neze nongo yazifanya zoti pia zoti nongoyo ikao ngazibunga nao na raisi hawe ikao kati raisi zoti pia nizo kapik huzijibu hanamnaje huzijibu hautowa mfano ya ukaya mndu mme yalola mndu mshe yaza ya wana wafanyo nae basi kaenda hata wamana eto jikirokaya wana walati wa hahe na wego haraukaya asha wana wala wa hahe shabana ndauga rumani abafikiru kambe se bona atahauka uya urengeze ni mbarizini ukaya ngokubali voti lelo hokaya ka kubali voti lelo abokubali azali asumani abokubalize asizi abokubali referendum abongeto dure joharmaze mikrozini wambe ukaya wambe azali ukaya samina wa toana tireme pompi ya anisi tiremeze pompi za yanisi ngamkubali uka azali asumani de raisi wa Komori ngamufereshewa azali asumani hokaya hele kalima hilo ngamuamini ukaya razida hakubali shaha kubali ya ukaya wati rambue ukaha kaanza yambe ukaya rambu azali hajana referendum hajana asizi hajana voti izonga ngazifanwa nae
karina ujozi kubali rike karim kubali abonge vano abaha hamkubali na hakubali neze votizi jao ukaya karibu harumaze voti shaka jazukuru ya ukaya vano masharuti ya tsahwa masharuti ya tsahwa ya kubaliwa shayo ya balia ukaya wangu kwa zimbiza tukumazi retirensi le bangwe tuvu yele bangwe ya hambia ukandilo tuvundo Mafikiru Kayambe c'est avec c'est un doigt exagéré, voilà un petit peu plus d'arrogance. Okaya ngombo kaya uharuma ifron kome kabati ngujojo hambangu mto kaze nowezo ende yazandis. Ngombo kaya uharuma parti ya hikawa yandisa uharumu uyu kabati ngujojo subuti yambe ukaya yetsinde yechende. Kwa munji wa moroni nguzara ngujojo subuti ya mtereti. Ya salam. Ya salam. Sikira mese juzi vanu haruma intervention na ifanya ukaya uandu rirongo harumaze rezo sosio au uandu warongo hanam na nyirwa jini harumaze rezo sosio warende hamapuzio la anniversaire. Ukailo lo vuzilo hamuda. Puzio la anniversaire koka wakati mrongo vanu wandu ambaye chocho wandu wae zoze pusu wadimo demande ze pusu wakati ze pusu zatilwa aningwa gonfleo halafu ikawa gonfleo tsengera harumaze mikrozinu watu jitanabahi zo ambao ukangwa rongo wao namna ya ujimarginalize wa inferiorize uwasaya waone hama wangu watsohini waone ukaizo ambao nde hakoma muswadiko waone wangu watengelea mtume wa Muhammad kweli sallallahu alaihi wasallam ukawa bunguziza wao kweli nguvu mimi ngama mambo kweli mimi ngama mambo za verite mimi astaghfirullah yoga nganzao kiendana ndevuza za uhadaya wa nono ya ukayaizo ambao wewe uzodeze kwelisha wana nyuani wa boba tani wewe ni mwenza akili hatarije wakati ya hamba ukaya lelonga mina ngamita yari ya uhadisi na mdudokane nivo ya hangu kwa sisi ngariduzi sao ye nivo nda hivi ye nivo nda hivi ebande nivo ya Usufu Muhammad bwana Dr. Usufu Muhammad bwana au bande nivo ya celebro Abdallah Abdul Hassani Agwa haumba nivo ya kidaba ya Mruhamandami ikawa mwenza akili mwanzo ya jia ikrasa nivo ya mruhindini ndio uilindao mfanye deba ya husu ze voti za husu wa Komori zatu husu mji zatu husu daho zatu husu mwana wa mru shaza husu Komori kamili nda mweje enivo ikaonge hutaji wao ike injia haruma mahadisi ya wizani enivo ya hambwani nda hivi enivo ya hajunda hivi enivo nda hivi ya toha ikaongejo kubaliwa injia haruma mahadisi ya hembwana ya rungu 2018 ikao de jimbolo zima azalika timwafaka enzia haiketi mwafaka engea azaliha badili mwendo rijokare kina naye shaka jabadili hadungia namna ya uteresa katsuri nika mba haumrunari nike alama ya ukaya azali asumani zevoti zinu ngazi joheda hanzia za usalama ikao ze bazi za usalama unuzi hantiyo nga mundondo ishiano metro mzimba abahanga munyo metro okayongendo harumwanzia zahe hazi yaho ndondo ekaze bazi ikaonga zijozi zisutenewa ikaonga zijozi defendewa ne communauté internationale ikawoti ndo wajo kauzi impose shangari juji impose wadani heze jani buzombili opposition na parti au pouvoir urambie enamna zijoka ndazimi zijoka ujazi defendewa za kubaliwa rijoka ulaumu ya communauté internationale ukayabane serikali ya zali iramba jao rimonesali le katiba la chilwa ngejula alimu yeka juridiquement et car par la force
hifadhi ze haki za he opposition ikao luwajo hunda zivoti zinu ukubali ukaya baisha ikayo ze opposition baisha ya mzima ngari aminio ukaya mujo hunda zevoti baisha ukaya mzima baisha ukaya kama ndio angalia juzi ngabo mndu wa he serse akawone sokaya ngona 3000 kanga mweshele ondo tiji 3000 tiji 60000 adhérents awoti nde ma sympathisant waonde ma adhérents yo alerte ya he communauté internationale ya ukaya uharumwe Komori ekangwa uzilizira ndaru shaizilizira wawesa wangu wa azali hata bangu ajideklare ukayone parti nkuu iliyo harumenti ya hatu ya salama nge kwezi wewe mtukufu mwenye baraka fesualishi ema adera wahaho wajoka ushindana ne maadera wahene baki ya labili la hoa Komori ngilo na wanguanga wedwede ni wawane na azali asumani haurini katama ya ukaya ngwendo wa mhumwe hanzia za demokrasi hanzia za voti azali asumani yeo jimlifu wa hanunyi parti mwesa mwajita mkaukanga mwendao ukaba bahare wa ukaya avec ou sans condition nga mwendao harumaze voti uwa mdunga oniba ngabasa ngarijua ukaya bao wawendao avec ou sans condition maana karijahunda wawi hiyo kaze condition za pozewa ni bandwi auno jimlifu wahe front commun élargi kwa jari nanulia ukaze condition embidi hauo wai zikubaliwa bahijeke wandu endao haruma voti na mbinike ni wandu mwesa mataze kandidaturi ye maponzi mlona umasi haya ukaya kabati bobira ekati ndeze voti zinu ukangare ndore ndra ridiculizewa shekari ridiculizewa karnahenda au-delà ukangare juwana hokaya ngajuwana okaze voti rekari mungure kaka jamura ekoramba garendao shabu garendao zendeza mbese zendeza kitsonga baya sheikanga zendoza kitsonga baya yefeti yochi ya kurukuru yefeti yofanya jao ya hemi konti ya heze voti zino onelo hazo wozarwarirwa yenga mfanyao kwenkode ya ebarianya ntu majasutuni kodo yowana he namna ya haja na yoisa yandisa homrwario ze namna he masharti ya kwenesaze voti zinu ngani walwe ngamona wa imma ngamanzo mjirende wafumato mrudi mndirende wafumato sibadi wafumashishiyo ritso uona ritso kuishia ngamanzo mhadai wa Komori heze faida za kinafsi za hanyu hokama uruekaya ndi undi hokaya azali hambonde sani hanzia za voti hambonde sani hanzia za kijeshi ngamjoka ufurema ze pompi zaya nisi ili nyimdware wa ministry au mdware wa directory hokamsu monani no kayanga mjoka uranso wa umawazaya walo Komori mjava mjemwambe ukayanga mhosawe zano nemishana si wananyanyi rilo hunu riziko sao rakinanizo shabaisho ukari kinanizo rijuanzo wabaki Komori waja wanyise oundo ika umdumlonu ranyi rezefami zahanu ngarijoka wa muhadao ndo walo hamandasi watsuona wananyao harumwe sirikali wanda muhadao mahada yukaya ya abunga mwendao salamani hokaya mwana mwenu mwa yodesidiri mwenu mwahanwe mparashikali zinunde zini hozao hokaya wala wakandaona sijana wakandu watende wakaurambia ukaya zinu karinafanya waondu wale uswafil au waliwaelewa wakaulinda mahamitanu waelewa ukabala wakufanya nayi wala wakaurenda nayi abahaburaja wasilili juu abahamu wajua unde mavuna ya hao soka inungi mfano hamande majeni wakauda azali no mjambisa ne ulada na mzazao ne ulada ne mwana mshwa hao abahango wa liberte abahango wa azali asmani wa makwa japaro ambabano walandu wa preparewa
waonese ukaya hata wala wandu waka madhuri shawelewelewa izo nezibiho banu ya ukaya wala waka madhuri jana waelewa ili maudu waje wake hama Muhammadi warembo harumaze posto za hao wajibune aeroporu hau wajibune tijida hubi haukaya wala maopoza modere hawala maopoza ikao mapirueti wakahuja wajifanye mabwana mkubwa mahala wardiwa wakaushie ili wahunde isho watahao aboge mti hadai wa Komori na mlamhumamio wa Komori kamlemewa kamna ushinda mwane na azali mtabuka yanga mta ngartahoru rembaba nuribire no borato ribulare no harumaze wote wa Komori watu tojwa baba nuritoka unyama jamagonzi reni wonu upande wa husu razida kama mboshelo marhaba kwa ajibu wa Komori baisho akajibu heli wangu waele wao tipia shaha wajibu kai hanyenyekea uka azali asumani ndo raisi wahe daula haja hatini wamhono lelo wajau ni mzimba ya ukaya iraisi wangu watiji hadai bai raisi azali asumani wangu kwa naujua umhana na yangu jone sokaya ekaham inimbavano ajohu mpara ya kemanza ni wahe ngetayari ngujohe baka na uona haya fasiri ya ukaya mauduka azali hampara ya kewaziri ujohenda kana uona haya hamwambia ni mzoni wa Komori mzishia ekaha mpara ile yake rais yake mwanza ni wahe awake kana uona haya hozifanya koka isho ya kautsaha au isho atsahao utsaho faida ya kinafsia baisha ukaha kusalifungwa bukaya nano waja uamba ukaya kwa twanza wene waungwanzo wandu watirwa hepirizo nsujue faida wa wajoi hunda ekawa wandu waluo pirizo au kawa hafa kwa jaha wajuu nsuonjua faida wandu wa wajoi hunda hasababu na hizo ngamjio haruma yembwana ikaombe ifanyishia uno haruma Faransa ukanga rjoka ya zijani uzonti pia zinjia haruma zembwana zinu zijani uza kisiasa zonti pia Emana zinu njoko uzamba ngamjukamba walaha Abdal Agwa ngamtuo nguo ya wangu wadunga wa siasa tia mruwa siasa mrati joni fikira ukanga mjidaru kami mruwa siasa mrudungu wangu wa siasa ikawa mwanzentike enro ikawa chi wadungu kanga mjihundu haruma kabla tika ujihunda tika ujua sambi tija sambi hajanjuze parti ya jua ne akahunjulize parti ya jua awoti jua sambi rae parti ya jua ejaja tijati nyo harwe parti ya jua yendo daene biro ya ahe wanika dhamana au warnika dhamana hamara ya handani harwe Faransa abunga amini ukaya ngamina statut ngam amini ukaya ngamina garan wa hizi statut na Ahmed Abdullah Muhammad Sami emana zambauda ya kaya ngizo haruma za rezo sosio de mana zambao na minsu zamba haukaya mimwana wajua shanga mzamu hokaya mimbu wa mbwana ni amini we mbwana na ngam amini ukai parti jua ndio mwengoni mondo walio haruma mbwana yako haruma mbwana inu ibiri haruma etapu zinji ya mikonzi hata ikauja haruma etapu ya Front Commun élargi hawanza nile haukaraka ni juzeo wa Komori kaundo waishia video kaundo yafanywa haruma Ile-de-France nuwaishe lezizokaya ye parti jua ngefanyao parti prenante au parti signataire waheze condition auze masharti ikaundo yatoolwa ne Front Commun élargi ani de kungumanyo la wana nenzi ya azali ya ajali asumani ikao yedhamana wa hayo yupara Ahmed Hassan El-Barwani do number 1 mwanzishi wa ile chama la juu yabahatisha wajau ya ukaya yondo dhamana wahe Front Commun élargi mitine na hamba warupia wazi jua
ija ukaya wasinye le katiba ilo ya ukaya masharti nda yao ni masharti ya jokusongeza rende haruma voti. Hata mpakana lelo Hasani El Barwan, waziri mzamani, sekretari general wahe le chama la jua undozamana wahe Bureau National jimla kajaparo fanya contrandi uharumwe parti jua ya ukaya ye Front Commun élargi waonana uharumwe masharti wa yatoa ya henda harumwa voti ya kubaliwa ngarendao au karetuhenda kajaparo fanye contrandiyo hawa ikao harumwe Front Commun élargi ke japaro fanyiwa contrandiyo ya ukaya masharti ikao ndo rapoze uhusuze voti za 2024 ya kubaliwa au ya haraliwa abonge ngarendao harumwa voti kajaparo ambishi. Iza nshangaza nini? Iza nshangaza ukaya 2000 rakaniyo awon fomoti baka bunjilio ikawa na mjwamba ukabunjilio interne bunjilio ikawa kalijahusu parti jua jimla shabunjilio ikawa lihusu section ya Paris si des sections ya France au la les coordination ya Faransa ukayo jotsa ngayo mala pia cha des sections ya Paris section ya Paris hasababu heheli mwazishia uharuma ze réseaux sociaux asababu enavi interne enavi personnel ikatamba personnel avis ya he section ya Île-de-France ushashi wa maarifa wa hangu yo avi ikao kejaladhimu itekeleziziwa wa Komori yo avi ikao ladhimu ikeibakisha interne hajani una ibakisha interne au sein yahe Île-de-France hawibakisha interne au niveau yahe coordination de France hawibakisha interne au sein yahe parti juu ani ilawe harma Île-de-France e avi ya hao ikao wananyo walo Marseille kwa jatoe hao walo Dahubini kwa jatoe hao ibakishe interne waunjilie ze aviza hao waitungue wanike wa Komori ukai avi yake parti ya hatu tsainu na basai avi yatu nungejitengao ne Front Commun karitsu dunga ze conditions za tsawa ne Front Commun ngasina conditions za tutazinu ekazi kubalio si parti jua ngarijoka henda kwa mwa zevuki izo ndo za msongeza ni njie uharuma banu ni njie uharuma likatibalinu da kuikawa litilo haruma interneti wangu ikawa watu wa parti jua mwaji uzisao est-ce que ye parti jua mwaji desolidariséo ne Front Commun hafamba ukayangu endoende wazungushie masharti wabesheye serikali ya Azali Asumani wajenda harumaze voti. Hilo suala wangu wajuzisao mimi binafsi na juzisa ya ukaya eka lilo parti jua ngwendao ukaya ekeli mru ya kaudunga le unjilio ilo soni mwaze likroza Mwanyasi Tajidin mraka wono kaya ikaurongolewa Bureau National mraka wono kaya ikaurongolewa bureau ya coordination ya Faransa mraka wono ukaya wakati ikahuja ukaya yonde Île-de-France shahele kalima la ukaya sinde Île-de-France shema kalima wayo haruma efon ikabone sokaya ngarendao rende bahata masharti kana ujwari ya mbebanu na mjojo ngamzishi kana ujwa hambe masharti banu ngarendo rendra ya twalie masharti rendra be azali rendra onese azali yekaha ya kubali au ngatuheda haruma voti ukaya ramba garanzao masharti yesu alada hii ye parti jua ngwendo watahe masharti were Azali Asumani ye masharti yahe Front Commun élargi kajatosha ngao mashashi au ya tujibulwa yakaya masuala yao yautile masuala ya kula dimwikaya au de masharti ya kula dimwikaya alikuwa Azali abungarenda atahe manwa jingerende au rifanya ukaya abasa ya rabina fusi eni wangu wajitapili yao
watowe masharia masharti hao ikawa kubaliwa ngwajo henda kumazo minga mambo la wakalla tibizo amambo la wakalla tibizo badika barwana rongoa harongole parti jua ya ukaya ngarelore ndata masharti mandwa jineri beshe azali au badika hasana hamada warmwe faransa harongo kangarta ho masharti mandwa jineri beshe azali bawra bi harmwe efronkome kajarengwa sha mazali parti jua ngidunga we efronkome le kalima la mwiso langarendao akarituhenda libakisha ne francomen élargi hata heni wakati habede elbarwanya joju somhono yambe ukaya e parti jua ngerenonseo ngerohao harumaze masharti ikao luyaveshewa azali asumani ukaya yaode ya juri tonga rene harumo na utaho wangu wa heko opposition wangao ukaya karituna da harumaze vote kalma masharti ya hatu kajajibua wanike wako mori dele wanike wako mori muda ya ukayavanu na wakati kadha ekaka janikiwa jawabu na he masharti ikao norianzao ngarjoto wa wako mori haruma wasiwasi ya ukaya ngarendao haukarituhenda haukaya ekavanu nele 22 au nele 23 au nele 24 Oktober hau November hau Desember karjahura jawabu la hema shartu la haya haturaya tekeleza rilinda ukaya e communauté internationale ya mzimba ngwaju ya pie ya heshimiwa kana henda kwa voti au ngarjo henda harma voti ekema suala au masharti yao yatimiziwa yakubaliwa yote pia au yakubaliwa nusu ya hao abonge ngarjo shukurure na mingabo zantabisharane rane jaduaza haruma hizo mjoka ashia au hizo maishia haruma video ya hele unjilio la fanyishia haruma lejera la pari ya ukaya ngarjo fanyo masharti riveshe azali asumani ekahende hata hatokubali baishwa nusu yao ngarjo henda artugojo shukurure rene noti tokayoba yo alama ya faiblesse ya unesokaya wanduesa walemewa na wanduesa wakati hatamaya ukakavati mbaba hanubira ekati ndo ungu basi shahate la pa miezi mungu yamba ukaika mpuweni epai nyangu ya hanyu ngamjo mjushizane nziro hatembabe nyangu basi ihisa wanuko anakushinda wepuwe na hamba ukaya ngejula adhimu masuala masharti jogesha azali besho ya tsoku balimbabi no bora wako molwa tito jamba ukari to nyamiza jamago ndirene zila raka udo hamba mahio raka udore ya bokayo mahio rabo ukaya umisoga joka henda haruma voti wariba bazandwe mato ikebala zila waka hamba zon rabo shabala sisi karjaka hanzarene shabo henda ndabo yaka haribazi ze mato haramba ukana mtorenemba binunje mjenje ni mwembe nukaya mnyi ngudini mkazizenyi ukamli masikitifu na ngamsikitiho ndudi njuzise suala niuzise Halid Dr. Halid dhamana wahe daula ya haki kunupari ikao ndo jihundrao Place de la République ye bangi zona maana niuzise handani ye maana ya kwenda republiki wawendo wafanye manifestation ye maana ya kufanya manifestation jimla ya kufanya maandamano hivi le kutajio hindi ye kaunikale jawabu kala he utajio la manifestation ye bangi ngiona raison ye bangi ona haki ya uungia kwenda republiki ye bangi ona haki ya kwenda uungia kwenda republiki hokanga fikirukaya haulindale jawabu lao awe hamanda awe ifasiria henda republiki wanua denonse na udenonse abamu wa denonse wazibe shemuru wanua fanywa mashtaka mashtaka walila wanua hukumlwa baya raunda bala hata uonravani wanua waka udenonse denunciation yo justice ijoka urande nongaro nawe zijirio ngabo haki ya ungujitabisha ugungana kwenda republiki en tant que société civile wangu ambao ndo watashe wamwe ireo wala wamgu aba hawaja wadi wareje wanyenyekea
ukaya ngwafanyao hizo sisi ratuzo na masilaha okarika hanzo kawa sisi ze parti zao ondiani kwa jashinda wazi sisa wasihondiani wangu kawa magerie wa politiki wasondiani kwa jashinda wazi fanya ndio na maana yobaki republiki wado denose odenose yobo bato nzia za voti zijoka ukaza haki bato nzia za mbwana zijoka usubutu zifanyiwa ngabo akli ya ukaya wangu wabaki republiki ukawangu watashiao wangu wanzona ezi na wangu wao abahangu wajo walifanya hama wangu wakautabusa wanahao mtu amini ndongo hama nda hiyo ngamjuka radhi mtu anzali mrendeni mafeblo jeheli wa mwanzo mrendwa ranzori rendwa mafeblo shaita mangio ndio nziro uhusu ze maandamano rizifanywa harumwaze plasi hokamtu amini ukaya waori watashiao waoraka hanzali watashia ezi ngwa kubali ukaya wangu watashwa ezi hokaungu wakazito wakautende abahe zito zahao zisaza nisotombe waniso sujudia na tena waniso sujudia msuone maana ya ujihunda republiki mara ya saya hausaidia wangu ikao kitu lazimu wasaidilwa hezi la wao mohanyoni hao manita mayatu ya jana ikau haruma razida waramona yahima yamba yeshujai hindi yemdu respecte ulimewa hindi mrulo na uwezo wa kisiasa ndio uonezo dingoni bai ya tuonezo soni ebanu kajaka mkamjaonezo soni ebanu kamjaka uonezo soni ukangani mafeblo kamjaka uono kamtina mapesa kamjaka uono kamtina jao kamjao kamtina jao no marilizi za wawa ukakamtina mumrao ebanu kamtina mumrao inde joka msisabonto ekamdo haba kishoha hamba mintu umra iyole joka msisabonto ekamdo arengeze mikrozino hamba mintu umra iyole joka msisabonto amfikiru kambe sendongo nyirwa jine ya joka msisabonto shati udhara wananya ya uruhamba ukaya mine natende nafanjao kabati mrujojo mihumu abantu bahata mguu wotojo kunuha fajuze mwanadamu ikao reka hanza reka kajanza haja halawa maji ngujorejei pinda halawa maji ngujorejei pinda abungeka tina ukaya juwe ya dhara mwananya ketina ujua ya rongoze mwananya hauso wa utajiri kana ujua rongoza mwananya hauso wa akili ya ilmu ireka ya shizungu reka ya shiarabu reka ya shikomori kana ujua ya dhara mwananya ukaya ilo tizere la kikomori mungu dhara mwananya mwiso mria jiambe ukaya mimi tizalwa silelwa na tizalwa na mastehi na balahunu hesa hamba ukahunyi huli iyo tiki binadamu iyo tinamna ya uongoza wangu ikaonga usoni mwani ngamjo ziaban esu alaya hangu ya kayadu ngabo nutaha wangu madhamana wa hefro koma elaji waonese bamzimba harambi ukaya kajaroho harma e francome na harma imakalima yahe mrugo nokaha jitenge kabisa ne francome ikao wamba kwa tuanza voti ikao kazitina kalisulungaye ze conditions ikao nuza posewa aninde masharti ikao ya posewa ne francome elargi hajabanu hamiyawa komori ukayaze ze conditions za tawa zikubaliwa zonti pia karitujua wango kweli na mweje karitujua wango na mweje ngabo walobonze wahisa wa kinaya wa jomwenjeni wao na wajua wasoma ukaya hakibala lazali olamdu dasila limori mwa fronte hanzia za voti ukamujo udambaze kweli ilini la besewa nje harmaye mahala hulomo nje wa 24/24 nge washinde wasome misiti ili wasome azali asumani ukaya azali asumani nge namba bana jukamba kweli iyo bahati ya hao wa imasi wasaya rijusi haukaya bese habalaha Dr. Yusuf Muhammad bwana mbese banuze Yusuf mbese ze fikira zonzima zaki shela wale termo ya vumbule ya kiguguru tijiguru abonge bonlo Yusuf Muhammad bwana abonge abongumi bwana Yusuf Muhammad bwana nguguru shanga msiho yabo ukaya side ukaya le katiba ikao idhamana wa parti jua Hassan El Barouani dhamana wa francome taka jazamba ukaya e francome wachililia haukaya ze conditions
zahao wazitaha ndizo renyinga ndio harmaze voti nsinaunje harma voti ikaka jaja yambie parti jua ukayaze condition razitaha wa harma rasini batimane francoma kaja kubaliwa shaba hangar jitengao ribehe condition za hatu ekar kubaliwa ngajohe dan solo nsitayar nandeje ukaya mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi bashwa kahana mbiyazuru kuni juzi timopoze wakati ya jayaka usubilwa deze shetwani ya dunge azali asumani ya jeke ajaline komora wasa kantina amba ukange ajalina Ahmed Abdullah Muhammad Sambi bag shane komori ngamu mwangoni mwandu wa haraya katsu ya dunga azali asumani na ngam amini Ahmed Abdullah Muhammad Sambi tim amini ngam dum amini shaban mruka uno mbabaha he hadu bari ni nguno mrabe ukayanga mrespecte bazila nizo mbabangu yakahanza ukambangu jizuzo bari tanza ukaya ni sove Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hemba be hangu hemba mtango ya hangu beshoka ka dhaif tanza ni sove parti jua hemba mtango ya hangu beshoka ka dhaif shau wasaya wamba garifanyao ze conséquences ngari zisubise usonti pokel manando ba nulelo nrongoba des conséquences za rihunda hasababu ndo mkonti wa azali asumani ahonge ekahateka yeye hanshiri ya ukayandunge azali asumani nemishinzi ya he parti ya he keja kanti ntina urudina nifanye erreur ya ifanya na mngula sibiri ngia parishikali au na ukaya na mejua saya na ukaya ntuzi za kuhumaji okamiti limaji ntu aminu kaya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngujokubali ajokubali atulesha uzitoni mara ya vi ahonge ngamkazobana mtahesama hani joka hajifunga sana na kalima njoka tilamba banu mjoka eka ngamongo nongo banu japarura bismillah nanga mjoka ya ngabwandu kauja banu wari bismillah wakama mru hezo hatibu mimbarini minjara bismillah bitiri bismillah haukaya mruka tanganya Mungu harumando ngombi nsujo wakati njoka ambalo ngombi ukabanu ntiswalani njo awezo njoka ambalo kanga msumwe Fatiha nsomena surwa ni dunge nezadunga abo harumwa swala au nifunge tsumu njo auze fardu zamuri ya mrazo ya ajizibitinizo harumwa tsumu shanga mi harumwa urongoa ulimi wahangu ujo hambazi tso hamba batino kati ji controle abunge nsuti ya ledzina la Mwenyezi Mungu hariti zamba ndama miche ikati zamba za ukoha Mwenyezi Mungu ya nyumbia ikati zamba za upotea uonda mamiche ngamtaho Mwenyezi Mungu yansamihi walakin kabla ya utahaze samahu soni Mwenyezi Mungu kamtaho soni mwanadamu joka ya lelo hajirungia nizo hajirungia nkame hajitina onti ngoni mitinde na mtia ukanja vumbu wa njaifunga na Mungu besho kati vumba majina ya wandu shaka bati Mungu na tahakikisha mlongo ikao tiziono shati tahakikisha dizo nai ishia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamungu mbite wakati mwema inshallah. Hawoshelea marahaba ipajia hangu ikaondo yinruhusuo nambi bangu ya mirongo ijibi wa Komori nambi bangu ikeke jibi wa jingo hamba ukai wa indo vitena ni woshelea marahaba ipaj ya naribenze Komori wakubali wabehemuru ya jaringa ushahidi wa hizo nambao bati na ukayati kaufanya conference de presse shati tikaurongoza wawekao ndo wanishili yao waharumwa page hangu abunge ngamboshelo marahaba enarivenze Komori wakubali uja wafanye couverture au waje watema shahidi izinu nambao banu wazitambazi waja huu harumwa watukufu ikao wadunga waharumwa zinongoza na wambao niboshele marhaba waja huu Facebook FM ikao waja huu urenga zeno za hangu ya uzionesa au onesa ukaya ngabo bangu ya mirongo ikao ngiyo na mradi niboshe marhaba waja huu Chaine Libre de Komori ikao waja huu uzirenga wazionesa wangu wa hao izo nambao ukaya ngabo mbanus ya zijujibia wangu ngeni boshele marhaba wajau opinion libre
ikawa wajau ozionesa wandu wandungao ni wagoshele marhaba ontipia wandungao noa waruhusuo waje wandunge uharumaze mbawazinu ikawa ndu nazidhukuruban niombe Mungu ike ngajoshi ndariona na tena habuna renga ya hadi ya ukaya haini wakati zijokuja rekatu nguho mdu rekatu nguho mhono ekanga mioshinda nzambi ngamjo sana nidhibitie roho nizichokazi ni huru nogora nifanye mtango wangu hata mpaka baisha ukaya ndi zefia za mwiso ikati shindi nizambi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.